mpembe kwa mimba ngubare wambaye neza mpijana ngeza muri salon nkwere ku rumogi imbunda ya grenade machine gun Kalashnikov niza amashoti atatu yo kurya uburyo busa kudasiba isoko inama aho umuntu yapfuye kurara haze nagiye urusho bwiza kwikobora kunkura urumogi kurongora abagore ntakuye gushaka kuba umuyobozi ntari kwitwa niyo mugabo Emmanuel byaranshimishije ubu ndi meya w'agateganyo wa Burera nakirinda hiroza umukuru w'igihugu perezida wa Afrika kuko kuba hatari gukira atari kwiruka no kuba kumushota ubushake bagaca nivuye kuzimushimira she ndi impano y'umukuru w'igihugu meya wa Burera mushyashya nzabayobora nize idakare muri Senegal nize Kampala mu Uganda nize politiki nakoze igisirikare ndiriyo tunakoneri nahebwaga miliyoni 6 yana miliyoni 600 zamembwa miliyoni 2 kwa kombaye meya mushyashya wa Burera sindi ikigo ry'isindi cike sinahuze zagayira mama ba muri Zambia ikonyira bara budense na mukuru wanje wa muri Autriche ni na John Habyamara Pascal nawe muri Zambia niga bakarori muri Amerika ndashaka kuba meya wa Burera w'agateganyo Imana bifashemo sizatatira hiro je niyo mugabo ndahiro Rwanda kuba meya mushyashya wa Burera ashingiye ku itegeko ngenga ashingiye ku itegeko inama shingamategeko ashingiye ku nama ya ministry ashingiye ku inama y'agarika police 0100 district rura ashingiye kuri nimero 3918 ashingiye kuri finatnat ashingiye kuri colonel niyo mugabo Emmanuel byaranshimishije abura nimero abaye meya w'agateganyo wa Burera yewe niyo mugabo mushyashya meya wa Burera ndahiro Rwanda kumugaragara ko nzakora imirimo nshinzwe ko nazateteza Republika y'u Rwanda yiwe ko nazasiba isoko inama ubukwe ya muntu yapfuye ko nzarya iby'ubusa ko nzayobora nta umagaze hejuru ko nzakora akazi ka leta ko nzubaritse ko kigana andi mategeko ashingiye Imana bimfashemo twiye ndahiro yo kuba meya wa Burera